Safar mar kambi mar Safaricom mar limo gwenge mopogore opogore pachoka ka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi ochopo odiechienge mar adek kochakre gi boma ma Kericho, Chepsion, Kedoa nyaka Londiani. Jokenya yudo mich mopogore opogore okale chenro mar Safaricom Sambaza Furaha. Safar mar kambi mar Safaricom ma otisin Safaricom Sambaza Furaha kawuono ochopo odiechieng' mar adek kama gigoyo kambi e kaunti ma Kericho. Johera gi kaloyo mich mogundho kuonde mane gichung'e. Nimekaa kwa Safaricom kutoka 2002 mpaka leo sijaenda bali. Kumbe Safaricom inachua customer yake. Umenikumbuka wanipea mbuzi. Christmas sasa ni fit kwa Safaricom. Nimejishindia unga ngano na mafuta ya kupikia. Na nina furaha sana. Nimefurahi sana kwa Safaricom kwa kututembelea hapa kwetu Kedoa. Limbe no kagitiyogo elero jo Kenya chenro ma opogore opogore makambino chiwo. Royal Media pamoja na Safaricom tumeshirikiana kuhakikisha kwamba tunafanya Christmas ije mapema, tunasherehekea mapema. Vijana wengi sana hawajui kwamba Safaricom inajali maslahi yao. Kama wewe ni kijana, kuna Safaricom S-Hook ambao inawapatia fursa ya kuweza kufaidi vitu vingi sana. Safaricom odhi nyime kagilero jo Kenya kage nyalo tangi achudhe madwaro mondo magi kage nyiso gi mondo kik gioro omenda ne ji ma ok ging'eyo. Nimejishindia shopping kidogo na nimeweza kushukuru sana. Hiyo maneno ya kupigwa hiyo wana nini ya kuibwa pesa M-Pesa, naona wana respond sana haraka. Hata ukituma wrong number wanaweza kukurudisha pesa yako kwa wakati unafao. Watu wengi wamepoteza pesa zao. Unapigiwa simu, unaambiwa unapigiwa kutoka Safaricom, unaambiwa upeane pin. So tunaambia customers wetu, ukipigiwa simu mjiulize kama ni unapigiwa kutoka Safaricom ama ni mtu mwingine anataka kukutapeli. Chieng' tich ang'wen, safar no dhi chomo gwenge ma Kapsitet, Nandi Hills, Namgio, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot nyaka Kapseret. Frederick Omondi, Ramogi TV.